Ndabashuje mbifuriza n'ikaze inshuti bakunze b'amakuru y'iteganyagihe mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Tugiye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 29 Kamena umwaka wa 2024. Turaza kureba amasaha mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi, tuze gukomoza no ku minsi 5 iri imbere. Uhereye ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi biteganyijwe ko tuzagira imiyaga iringaniye izaba ituruka mu bice by'amajyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu cyacu yerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Biteganyijwe ko iyo miyaga izaba ifite umuvuduko hagati ya 3 kugeza kuri 5 mu isagonda. Mu ntara y'amajyepfo nta mvura iteganyijweyo ndetse no mu ntara y'uburengerazuba mu masaha ya mu gitondo. Ntara y'uburengerazuba ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe buri hagati ya -8 na -14. Akarere ka Nyabihu muri iyo ntara y'uburengerazuba niko karere biteganyijwe yuko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu, kuko kazagira ubushyuhe bwa -8. Mu ntara y'amajyaruguru naho mu masaha ya mu gitondo nta mvura iteganyijweyo, ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe muri iyo ntara buri hagati ya -10 ndetse na -13. Naho mu ntara y'uburasirazuba naho biteganyijwe ko tuzagira urunyurane rw'izuba n'ibicu mu masaha ya mu gitondo n'ubushyuhe bwo hasi buri hagati ya -12 ndetse na -14. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko tuzaramukana izuba n'ubushyuhe bwa -14. Naho ku masaha y'igicamunsi mu ntara y'amajyepfo tuzakomeza kugira ibicu biringaniye bitazatanga imvura mu turere twose tugize intara y'amajyepfo. Gusa ubushyuhe bwo hejuru bwo buzazamuka bugera hagati ya -23 ndetse na -26. Intara y'uburengerazuba nayo nta mvura iteganyijwe yo ku masaha y'igicamunsi, ubushyuhe bwo hejuru buzabura hagati ya -21 ndetse na -28. Naho mu ntara y'amajyaruguru mu turere twose tugize iyo ntara y'amajyaruguru naho nta mvura iteganyijwe yo ku masaha y'igicamunsi, ubushyuhe bwo hejuru muri iyo ntara buri hagati ya -21 na -24. Intara y'uburasirazuba nayo nta mvura iteganyijwe yo ku masaha y'igicamunsi, ubushyuhe bwo hejuru muri iyo ntara buri hagati ya -26 ndetse na -29. Akarere ka Nyagatare muri iyo ntara y'uburasirazuba niko karere biteganyijwe ko kazaba gashyushye ugereranyije n'utundi mu gihugu, kuko kazagera ku gipimo cya -29. Umujyi wa Kigali naho nta mvura ihateganyijwe ku munsi w'ejo n'ubushyuhe bwo hejuru bwa -27. Naho mu minsi 5 iri imbere nk'uko bigaragara kuri iyi shusho tuzakomeza kugira ibihe by'izuba n'ibicu biringaniye. Nta mvura tuzagira uretse mu ntangiriro z'ukwezi gutaha ku itariki 2, 3 ndetse n'4 dushobora kugira ibitonyanga mu majyaruguru y'intara y'uburengerazuba mu turere twa Nyabihu ndetse n'akarere ka Rubavu. Soze mbabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa mu gitondo isaa 12 za mu gitondo rikarenga isaa 12:08 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru y'iteganyagihe, mukomeze kubana natwe naho utahamugire ibihe byiza.